mbifurije kugira uwa kane mwiza cyane. Ibinyamakuru byacu reka tubereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikinyamakuru L'Equipe kikaba kigaruka ku ikipe y'igihugu y'Abafaransa rero yatsinze ikipe ya Croatia ibitego 2-1. Antoine Griezmann ndetse na Kylian Mbappé akaribo baje gutsinda ibyo bitego. Ikinyamakuru kitubwira ati yari fete hanyuma kabisa hagati y'abacopains. Spotke Novisti akari ikinyamakuru cyara mu gihugu cya Croatia cyo kiratubwira yuko Kylian Mbappé yababaje abanyakroatia bose, inzozi zabo yaziteretse hasi ubwo yatsindaga igitego cya kabiri cy'Abafaransa. Hari hasigaye iminota 11 kugira ngo iyi match irangire rero, hanyuma inzozi z'abanyakroatia bas azitereka hasi. Ku rundi ruhande muri iri tsinda ikinyamakuru Abora kitugarukira kuri match ya Portugal yatsinze Swede ibitego 3-0. Diego Jota atsinda ibitego 2 rero byaje bisanga icyambere cyatsinzwe na Bernardo Silva. Ikinyamakuru kitubwira yuko byari ijoro ryiza cyane kuri Diego Jota, ngo cyari ikirori cyari kiyowe na Super DJ. Super DJ unugwa ngo ni Diego Jota. Ibinyamakuru byose mu gihugu cya Portugal rero byashimye cyane performance ikomeye cyane ya DJ. Record ikavuga ati yari zone ya Jota kabisa, ati nta mpuwe na nke yageze agira ikipe y'igihugu ya Sweden. Ojogo ati yari formule yari yashushanyijwe na Diego Jota, ati yose yaciyemo. Ikinyamakuru Noticias kitubwira ati Cristiano Ronaldo ntago yari ahari, ariko hari ikitwa CR Jota. Ati rero nijoro uyu musore atazigera yibagirwa mu buzima bwe. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, The Times iratubwira ati iri nijoro Mongereza bagomba guhita bibagirwa vuba vuba. Denmark rero ikayatsinza Abongereza mu rugo igitego 1-0 cya Christian Eriksen kuri penalty. Akaba rero cyaje gatoya kimaze gusanga Maguire amaze gutera takere ebyiri z'umurimbutso zatumye bamukubita imihondo ibibira bamuryamisha mu karita y'umutuku. Ibinyamakuru byose rero bikaba byagarutse kuri imyitwarire itari myiza cyane ku ikipe y'igihugu y'Abongereza, dore ko na Reece James rero mu minota ya nyuma aje guhabwa ikarita y'umutuku. Iki kinyamakuru The Times kivuga ati Ubwongereza bwataye umutwe. The Guardian ikavuga ati Aurelien Maguire yabihije ijoro ryose ry'Abongereza. The Mail ikaba yo itebya ivuga ati ni ryari Maguire yabaye umuswa bigeze ahangaha koko. Ikaba rero yirefera kuri titre ya filime yitwa ngo ni ryari Maguire yahuye na Sari. Hari ya ni filime rero yakinwe mu gihe cya 1989. The Telegraph yo ikabivuga ati double trouble kabisa kuri Harry Maguire, ati trouble ebyiri za danger kuri Harry Maguire. The Express ikabivuga ati hari yari umwanda. The Sun nayikongeramo iryo rwose kuri titre imwe. Hanyuma kandi muri ritsinda mbibutsa ko ikipe y'igihugu y'Ababiligi yaje kwitwara neza cyane rero itsinda ikipe ya Iceland ibitego 2-1. Daniel ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubabiligi kitubwira kiti double ya Lukaku yatabaye Ababiligi. Tugarutse muri The Sun kandi ikatubwira yuko rero ya project big picture ikaba rero bamaze kuyita muri poubelle kabisa, ibyaye byarangiye. Twekeje mu gihugu cy'Ubuholandi, ikinyamakuru Sport Veride cyagiye kigaruka rero ku ikipe y'igihugu y'Abaholandi yitwaye neza cyane mu Butaliyani. Donny van de Beek rero wishyuraga igitego cya Lorenzo Pellegrini 1-1 rero match yarangiye mu minota 25. Ikinyamakuru kivuga kiti sinye yatanzwe n'Abaholandi ku butaka bw'Abataliyani mu by'ukuri yatweretse yuko ari ikipe iri solide kandi yakigobotora ahakomeye cyane. La Gazzetta dello Sport yo ikaba rero yagarutse ku Bataliyani mu by'ukuri bari kwikwashagura Squadra d'Azzurra rero bavuga ati barasa uburyo bwinshi cyane. Stroy Immobile warase occasion 3 zikomeye cyane rwose bagomba kurangiza iyi match. Corriere dello Sport nayo ikagarutse ku ikipe y'igihugu y'Abataliyani ikabitubwira yuko rero Abataliyani bitagenze neza cyane rwose. Imana y'Abataliyani ngo ntago yigeze itaha mu Butaliyani iri joro, aka rero bitabagendeke neza cyane nyuma kunganya Abaholandi 1-1. Pologne ku rundi ruhande yarasaga Bosnia ibitego 3-0 itina bayoborana itsinda harimo double ya Robert Lewandowski. Ku yandi makuru ari mu gihugu cy'Ubutaliyani, Corriere dello Sport yagarutse rero itubwira ku rubanza rwaciwe ku munsi w'ejo rero imyanzuro yagiye hanze. Akaba rero ikipe ya Napoli yarakubiswe forfait y'ibitego 3-0 ndetse inakurwaho inota rimwe, dore ko itigeze ijya gukina n'ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru kiti Ubutaliyani rwose rwaguye muri shock ikomeye cyane, ntago mwakagombye guhana ikipe ya Napoli kandi abashinzwe ubuvuzi aribo batumye itajya gukina. Quotidiano Sportivo ikavuga ati ibihano mwayiciye birakabije cyane. La Gazzetta dello Sport ikavuga ati ibi ni ihano byo guca umutwe kabisa ikipe ya Napoli ya De Laurentiis. Ariko ikinyamakuru kikanatubwira yuko bitararangira kuko ikipe ya Napoli tayari ikaba yiteguye kujya kujurira. La Gazzetta dello Sport kandi kagarutse kuri Cristiano Ronaldo rero wamaze kwandura COVID-19, ni nako kandi Weston McKennie bakaba bamusanzemo COVID-19. Akaba rero byahise bituma ikipe ya Juve yose ijya muri karantine. Ubu noneho nitahiwe, noneho iyi weekend nayo ntitajya gukina match bayikoreye nk'ibyo yakoreye Napoli.
Corriere della Sera ishami ry'i Roma nkuko bakunda kuyita rero Corriere di Roma ikaba igaruka rero kuri Chris Smalling baganiriye. Smalling akavuze ati iyi sezo rwose turakaze cyane turakomeye, ati ndi kwiga igitaliyani kugira ngo nzabe ndi ku murongo meze neza cyane, ndashaka kubatera umupira ku rwego hejuru cyane, ari nako kandi avuga ko iyi sezo barakomeye kurusha sezo ishize. Mundo Deportivo ikaba yagarutse rero kuri metode ngo za Ronald Koeman ngo rwose ngo agiye gukubitisha amakipe kakahava, akaba rero ngo ikintu cya mbere ne intensite, kwihuta gukora ibintu mwese mufite vivacité. Ikindi cya kabiri mugomba uko mukora imyitozo ni nako mugomba kujya mu kibuga mugakina, bigomba kujyana, ntabyo gukora imyitozo muri hejuru ngo mugere muri match mujye hasi. Oya, systeme ni 4-2-3-1 igomba kubahirizwa. Ikindi 11 bamaze kumenyekana. Ikindi nta kwiruka ikibuga buri wese ajya hangaha, buri wese agomba gukina mu mwanya we, agakina neza kandi agakora possession ku rwego hejuru cyane. Ikindi ngo ibiganiro agirana n'abakinnyi kabisa mu myitozo ndetse no muri vestiaire no kuri match byose ngo bimeze neza cyane biri ku murongo. Ikinyamakuru Sport kikagaruka kitubwira yuko rero ngo Ronald Koeman yamaze gukonvenka abakinnyi be kabisa ngo biganiro agirana nabo ngo barishimye, uburyo baganiriza, uburyo baporosha kabisa, hanyuma kandi ngo physique bari gukorera ku rwego hejuru cyane ku buryo na Messi ngo arishimye cyane. Reka dusoze muri DML rero itubwira hano ko Ares Maxime ngo bameze neza cyane kabisa, amaze kongera amasezerano n'ikipe ya Newcastle kugera 2026. DML kandi kabitubwira yuko Man United izakira nta mufano hari mu gihugu cy'u France, dore ko mu France hari itegeko yuko saa 3 z'ijoro kugera saa 10 z'umugoroba nta muntu ugenda bimeze nk'i Kigali. DML kandi kabitubwira yuko West Ham igiye kuzana rero umusore Said Benrahma kuri $30 z'amapound ava mu ikipe ya Brentford mu winga, ari nako kandi ikipe ya West Ham iracyari kuri rutayizamu ikipe ya FC Bournemouth akaba yitwa Joshua King, akaba rero $16 z'amapound n'izi ikipe ya Bournemouth nguri gushaka. Ikinyamakuru DML kandi kiragaruka ku ikipe ya Arsenal kitubwira yuko yamaze gutsindwa rwose, Kiantini ntago azakina match ya Arsenal nyuma yuko rero bamuteretse muri karantine, ubu nta kintu yakora nyuma yuko rero uyu musore Kiantini yahuye na Stuart Armstrong rero mu ikipe y'igihugu ya Scotland. DML kandi kabitubwira ko West Bromwich Albion uyu munsi igomba gusinyisha umusore Karian Grant kuri $15 rero z'amapound ava muri Huddersfield Town, arasinya imyaka 6 uyu munsi. DML kandi kabitubwira yuko Crystal Palace tayari yamaze kurangizanya na Nathaniel Klein rero akayasinyemo kugeza mu kwezi kwa mbere. The Sun ikabitubwira yuko rero Andre Ayew arasabwa n'ikipe ya Brighton Hove Albion imushaka kugabanyira umushahara, dore ko afata $90 by'amapound ku cyumweru mu ikipe ya Swansea City. Hanyuma kandi ikindi agomba kubanza kurangiza n'ikipe ya Swansea City, dore ko asigaje mu mwaka umwe, hanyuma agatandukana nayo akaza muri Brighton ku buntu. Nibwo Brighton Hove Albion rero yiteguye kuba yamugura. Les amis, umunsi mwiza cyane.